makuthande kuphama umkabanje umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle wabanje sandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo ezizukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Amen. Sawa kapten sezulini ithuba uNkulunkulu asezivulela kulela manje lemini yesabatha uba sophakama sihlambekele imndeni yethu esithumele phakathi kwekhala emphefumulo ukuba ithini ekhala emphefumulo siphathiseni kuma ekhala emphefumulo noma amakhosi onke asezulwini izinto zawo zonke ukuba athene ontanga benkosi laba bazophakamela abaphathisiwe kumyalezo ngekhala emphefumulo umuntu yaphama zisho ukuthi ukhama lebizo ngoba nisibonga ngaphansi kwinkosi amen ngaba mgcotshwa ungagcotshiwe ofana ngomhlophe ongayifani ngomhlophe inqobo nje uma inomyalezo ophathisiwe okhuma ngekhala emphefumulo amen zoa asuthi lethathu jamangweni lethekelo lethathu namakhosazana mayikhona nawo wonke umuntu ophalole umuntu ahlala nohafe umbhobho enqamuka bese ebeka izihloko lezo ezimqoka ukuze abantwana benkosi singadleli abanye abantwana benkosi ithuba ngiyabona kuba bephatheka abasesibandayo siyagcina la kanti khona umuntu ongene walanda kuqala wathi ezalethepini wabheka le redini ujewa wakheyitwa lebizwa la awufuneki lokho nokangene endabeni adedela abanye abantwana benkosi nangoba indlela ethafula usihlambulele amen amen ukuphakama kwami makube kuhle kwabangcwele Manazaretha engcwele ngumshumayeli uGwala mina ebukhosini bakithi kaGwala eHammersdale Manazaretha ngelinye ilanga ngithe ngisekhaya ngaba nenkinga ekhaya ngokuthi umndeni wakithi wahamba waya kohlola ngoba bayahlola babuya negama elithi kuthiwa kunabantu basemasomini abahlele esangweni uma bona bephuma esangweni behambela babembatha ngokuthile ukungcola ngangaze ukuthi kwenzakalani kuthe ngelinye ilanga bafika abantu bakithi bathi ngize la ngiyosebenza emseleni nathi ngafika lana emseleni kungasetshenzwa kusikwa izihlahla lapha ngafike nami ngasika nabanye izihlahla ke sazwisa ke sabe sesisebenza nomunye umsebenzi mina ngumzukulu wakhona emasomini abantu basemasomini ngelinye ilanga bafika kumina bangitshela ukuthi bona bangiphethe sekuthi ke ngelinye ilanga njalo uma ngabe ngilele siye siphupha abantu basemasomini besifikela nemithi bezosifundisa imithi kutheke mase ngisukile ke ngeza la uma ngifika la ngafikela ngasebenza ngithe mase ngisebenzile ngase ngibanikelela ngoba ngangeke ngafika la ngafike ngabanikelela ngembuzi ngabaqoqa ngembuzi ngase ngibuyele emuva kwasho ukuthi amandla anginawo ngathi mangabe ngiswela amandla ngithe mase ngibuya ke la ngizofike ngilale ngafika sengiphethe imali nje engeningi ngafike ngaqale ngakhuluma ngaye ekhaya ngathi ngoba amandla anginawo ngiyakosebenza ke nansi inkomo ke nginayo ke esenginithula ngayo lezi ikhwama zenu ngabe sengifika ke nangempela ngakwenza lokho ngase ngibuyele ekhaya ngafika ekhaya ngalala ngazi insuku noma zabambili noma lwabalunye ini ngithe ngabona ngilapha esangweni ngimile esangweni ekhaya ngabona kuqhamuka intombazana yasemasomini yafika yangena yasithi kumina ya kunjani ngathi ngiyaphila yathi uthe ufunani uthe ufuna umsebenzi ngathi mina yebo yasithi ke ya nako umsebenzi wakho kusufikile silethe wona babe sebeyanginikeza ke bathi nako umsebenzi ke hamba kuyosebenza umsebenzi ke ekuyiwona wona engangubikile engihlale ngubika lapha ekhaya silungisa isihlalo sobukhosi bakithi obalahlekayo ndlela thize ubukhosi bahlakazela
ngibase ngithi ke base benginikeza omunye wasemasomini base bethi nangu kozokukhombisa kumsebenzi ozowenza ngase ngithi mina izingane zami zona khona izingane ezingasebenzi la ekhaya bathi hayi musu sitshela ngezingane wena okhuluma eqala wathi ucela umsebenzi na umsebenzi usutholile ke manje kwana ke manje into esefanele izingane zizowuthola nazo umsebenzi ngokulandelayo so ngiyabonga ke ngizobonga kakhulu ukuthi ngifikile la ngafika ngingenayo imali noma ngingenayo imali yokuthenga imbuzi kodwa ngokusebenza kwami kube sekuvela ukuthi imbuzi yesibili seyitholakele okwesibili engifuna ukukucela ngicela ukuthi uShembe unyazi lezulu lisigeze samaphephethe mangithi amaphephethe ngihlanganisa isigwala sonke ngokuhlukana kwebongo zakithi kaGwala besihambile lana siye eXhopho lapho kukhona umuntu wakithi wakaNzimande owana umsebenzi kaShembe wathatha umsebenzi kaShembe ngithi impahla zikaShembe wayithatha wayisaphasa ngaleyo ndlela ke sabe sesithola icala sonke thina abantu abayisibongo sakaGwala sibe sesihamba ke siya khona sizokuya khona kufike umuntu kumina wathi njengoba niya lapha yana anothi manifika nifike lapha yana nikhiphe imali e3 rand nihlambuluke ngale nyongo yembuzi le kuzobagezwa ngayo ithempeli sithema sifika lapha ya safika kukhona ezinye insizwe ezabagcotshwa zakhona ebuhleni sathi siyayikhuluma le nto yathi bese sizwile lo nto ayikho la nithatha phi lo nto nithathe ekhala emphefumulo hayi ngeke yenzeke lo nto kuphela njengoba nila nina kulungile imbuzi izohlambulula ithempeli kuphela nina hayi cha akekho umuntu ozohlambuluka la sabe sesiyabuya ke singasakutholanga lokho kuhlambuluka ngalabo 3 rand manje ngiyacela ke ukuthi njengoba sifikile la sikhona namhlanje sifikile sicela ukuthi uShembe sonke njengoba singakutholanga ukuphumelela ukuhlambuluka lapha ya uShembe asihlambulule ngoba kuthiwa lapha ya kwaba khona umuntu owumama kusho ukuthi wakhona kaNzimande wangcolisa ithempeli futhi naye sithema sasifikile khona kwabe sekuvela enye insizwe yakhona kaNzimande yathi lento oyikhulumayo umshumayeli wayikhuluma ubaba ilanga lathi kunonkosikazi ukuthi njalo mangenisa ithempeli abesema phambi komnyango abese dunusela ithempeli ngoba ezama ukufaka ukungcola ethempeleni amen Nkosi busisa amazwi Shumaye amen hlanganani umndeni niyenkosini unyazo lwezulu inkulu leyo hlanganani umndeni niyenkosini unyazo amen ngizothi unyazo ukuthi leyo nto ihlawuleni ngami ningadaleli omunye umuntu amen Mama Nazaretha lo khulumayo uTumelo isibongo wakahlatshwayo ngitabuka legoli ngaphansi kwenkosi imisizulu amen okwesibili ngifika la eKhala ngisukela ngoDisemba la ngiwela le egoli le ngiyobikela isalukwazi mangifika le egoli le ngithawu magogo sengibuya le ekhaya lemphefumulo sengifikile isalukwazi sithi kimi ake sihlale phansi la nginendaba yakho la enkulu sithi isalukwazi kimi njengoba bengilele la emini la ngibe nesibonakaliso la kubuke ifoto la kimi la le foto mangithi ngiyalibuka angimazi lo baba lo liyakhuphuka ifoto lokuliya phezulu mangibuka lo baba angimazi lo baba le foto seliyayehla malehla le foto yambuka nalo baba uneyinwele unamastashi ayibo angimazi lo baba liyayehla ifoto malehla ifoto seliyaflathela ke malimflathela le floto secina amen secina sekuphume izwi kule foto leli lithi uyambona lo mfana ngiyamthanda lo mfana lo ugogo wakhe uzala 1920 umkhulu wakhe uzala 1900 athi uyangibona mina ngiphuma le phesha kolwandle le
la bekufikele khona le yangane le la bengithumele khona ekhaya lemphefumulo mina lapho ngifikele 1915 njengoba ngila namhlanje Nazaretha engcwele ngibe nesibonakaliso ngizala ekhaya la ngila ngasesangweni la ubaba umshumayelo la ekhaya la umemeza isontweni kathathu uthe makamemeza isontweni kathathu ngila ngasesangweni la ngisabathi ngithi ngifuna ukungena esangweni na iplastiki iyangisinda ngisabathi ngithi ngiyangena na iplastiki iyangisinda ubaba umshumayelo uthe makaceda ukumemeza isontweni kathathu uthi ebandleni njengoba senazi la nenze kahle Nazaretha engcwele mangithi ngibheka phakathi kwale plastiki le ngithola impuphu insipho yokwasha le nsipho le yokwasha lena le uyisoap le nsipho ngisabathi ngithi ngiyayisukumisa ayifuni ukusukuma bengicela nami uShembe akangigezele umndeni wami inkosi busukuzweli Dalkhethe nyazi lezo igama lami ngumabhudi nisuka eBhezana inkosi yami eniphethe ngofako benesibonakaliso kuzokuba ndikena liphupha ngathi khona ibutho likaShaka ekhaya ngathi kwesibanethi sikhona ibutho likaShaka ndihamba nalo ndihamba phambili kube khona phambili kwami babuye siyamsojika ngasesitolo sibuye singene endlini yasekhaya ngo-round babuye bathi nangu uShaka esiza sihlale phansi silinde uShaka kujike kuvela umfulo omkhulu omdaka kujike unyazi libe ngaphesheya jike lisingele liyami lithi umfulo ungcolile ndibuye ke ngondibuye ndinikele ngembuzi lapha ekhaya umphefumulo ndinikele 800 kandibuya futhi baphinde bafike kube ngathi siphile sahamba ngehlela besihamba ngaqhango sebegqokile ingubo ezimhlophe bonke nebujeke bambathe isishiti elimhlophe la phezulu bonke abanye amabutha kababoni ngoba kugcwele isishiti elimhlophe kakhulu la phezulu ngicela ukubonga nobutata seyakwazi ukufikela kuthi besikade simphupha ngathi usemgedeni omkhulu ogcoba ngenaliti ngumfowabo owangaphandle seyafika kuthi ngoba ufike ngathi useyiclean uphethe ivaseline besazi imithi kutata kanti mnika iphepha ndithi cela unibhalele imithi la avela thatha iphepha lilahle phansi thathe ihlabelela ngigibisele ngazo ajike bengicela ukuba ungithethelele ngoba washona edlisiwe khona leso nesiboniso sami umfundisi ukwenza ibembo zami ngiyakhetha inkosi eziphakame ngujabulani igama lami ngujabulani igama lami wagabela entabeni zasemsinga ezweni sakamajozi isigodi kwagabela ngonyaka ophelile sumndeni wagabela besila ekhaya lomphefumulo silethe imbuzi enhlanu sahamba ke saphindele emuva ekhaya kuthe emva kwenyanga embili kwesithathu wafika udadewethu ongasekho wafika wathi uthunywe ngabalele bathe akazositshela ukuthi asiphindele futhi ekhaya lomphefumulo sihambise imbuzi ezimbili makusuka lapho ngatshela umndeni ukuthi nakho ngithola into enjeni sithe selapho salungisa lokho emva kwenyanga entathu sathi silungisa lokho ngabona umndeni wakithi wonke ubuthene entabeni enkulende ngabona isiqu sesithathu kwehla impophoma entabeni bebaningi nje bengeke ubabale kwathi uthi uyabathathu bafaka phakathi kule mpophoma bajijele ecibini kwehli izwi emkhathini lathi yababona benzani labantu laba ngathi angazi nami lathi izwi bayagezwa uthe kusenjalo kudlula lapho
ngabona ubhuti ongasekho inkomo eziningi zizunge izintaba agcwele intaba ngingazazi ukuthi zingayefika eplezi inkomo wathi uyabona lezi nkomo ukuthi zinjani ngathi ngiyabona wathi zinjani ngathi zinhle wathi seyigeziwe lezi nkomo yazibona zinhle kanganani ngathi ngiyabona zinhle kanganani ngalokho ke bangcwele ngithi ke nazi imbuzi esifike nazo ke namhlanje nasesifike nazo ke esiyilethile la ekhaya emphefumulo kulezi akade sizotshela udadewethu inkosi yobuseni kuzwile Bingelele Nazareth amahla nami qala nje ngokuzisho ngusamukethiwe wakamlambo ezintabeni zaseBabanango phansi kwenkosi uNtombela esigodeni uGazi nami ngithunyiwe la ngithunywe abakithi basekhaya mama kaQwabe bafike nje ngesibonakaliso emva kokuthi ade ngize la ekhaya ngizosebenza kodwa kwaba isikhashana nje base beyafika ke bathi ngibacela ukuthi ngibazele la ekhaya lomphefumulo ngizobacelela inhlambuluko noma baqala ngokungithethisa bathi kade sekuthuma awuzwa ngathi mina ningithuma kuphi bathe ekhaya lomphefumulo ngase ngiyabuza ke mina ukuthi ningobani bathi singaba kaQwabe wathi ke engangikhuluma naye wathi ngumkhulu wakho wakaQwabe wasebamba isandla waseyangixhawula wathi ngisize ungihambele uye ekhaya lomphefumulo ufike ungicelele usicelele inhlambuluko la babe khona ngesikhathi ngiphupha esibonakalisweni babe sedanyini inkosi kubusise nikuzile ngicela uShembe abahambele kubo abahlambulule futhi ngicela uShembe ngosemangisize angihawukele nabo abahawukele ngoba umndeni wakithi wasekhaya lomama usosizini kakhulu abatawule esigodini sosizi amen ngiyayikhetha inkosi sasekuphameni igama lami nguNothile ngoamshibe ngiphuma olundi esigodini saseSagoyane ngaphansi kwenkosi uMpungose ngabona ngathi kunamanazaretha beqoke ingubo ezimhlophe kwaba nezwi elithi hamba unikela kwangidida ke lokho ngaze ngakhuleka kwaba ngakusasa kungathi sengibona ngathi khona umuntu ongivusayo mangiphaphama ngiyambona lo muntu ume lapha phambi kwami uqoka umNazaretha kwakumkhulu wami ke ozalwa umama uthi hamba uye kuleya ndawo ngithi kuphi ethekhaya lomphefumulo leya ndawo ngiphila kiyo ngihlala kiyo ngezizathu sokuthi angikwazi ukungena kuleli khaya ngithi ethi hamba kade ngisangihleli ngilindile kuleya ndawo nginethemba lokuthi kuyoke kufikwe oyedwa womndeni kulela khaya nginethemba lokuthi mawuhamba wena ugcoba kuleya ndawo kuyongijabulisa kakhulu lokho amen nami ngagqugquzeleka ke ngatshela abadala yikho bengithumile ngaze ngazofika kuleli khaya Nkosi busisa bakuzwile ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu lo khulumayo umabongi wakwaShongwa kaMaphumulo ngaphansi kwenkosi uShongwa ukufika kwami lapha ekhaya lomphefumulo ngeke ngafika ngoba ngineyinkinga eziningi ekhaya egceke ngisineyinkinga kodwa ke ngeke ngichaze ngobuningi bazo ngenxa yesikhathi ngibe sengitshela omunye ubaba eTexini ngibuye edrobheni wangibheka wathi mntanami ngibona unenkinga enkulu ngamvumela kodwa ngeke ngichaze okuningi akukhulumayo into nje ngizoyiqoqa inkulumo yami kwabo ukuthi ubaba
onenkinga uvalelwe akayiboni indlela ubaba wami beyiNazaretha kodwa ekhambeni kwakhe emhlabeni wathi eneviki ehambile wafika kimi wathi mntanami ngimboni uShembe ehambe ngo2013 kwaze kwababa kwayilonyaka lo noma sesimenzele imicimbi yakhe kodwa ubaba ukhomba ukuthi akahambile kahle ngase ngitshela umama ukuthi mama ngikhulume nomuntu kakhulu umuntu ongitshele kanje eTexini ngenhlanhla ukhona dadewethu umbe omncane ekhaya wasethi ubaba usefikile enkosini yakaHlongo uzwe lethu wathi uthe ubaba ngesibonakaliso angimboni umakhuzwayo ekhaya lomphefumulo Sathe sibonisana ukuthi hayi kusho ukuthi uma kunjalo ubaba usilinde ekhaya emphefumulo ngabe sengimtshela umama ukuthi akagibele wathi mama ngeke mntanami ngobona ungalapha amandla wekho phuthuma ekhaya emphefumulo ngafika ntambama ngalala ngavuka ngasebenza ngagoduka ngabuya lapha engiqashwe khona ngokomsebenzi wabe sefika ubaba sethi hayi mntanami sengimibhekile ke manje ningabulalani kuthenga inkinga ivela kwemndenini ngokuba kwasekune sinenkinga nje emndenini wethu kaHlongo emthandeni okwasekunzima kakhulu bese kuvulekisa ngolokufa sifa kanye kwaba msombuluko lesibili lesithathu ngolesine kuphuma idumbe ngesibhamu umama lo kodwa yena wagula kodwa lezi idumbe entathu kwakusibhamu sabe sihlangana somndeni sabonisana saseza lekhala emphefumulo nobosisi nabobhuti nengane zobhuti sacela ulwazi nokweluleka wabe sesiluleka umshumela uMajiya ukuthi cha into enjengaleyo ngoba chaza ukuthi nenhlambuluko nani futhi ningayazi akekho yaziyo kuzomela nithola imbuzi ezisihlanu wasiyalela ke imbuzi ezisihlanu ezisima kanjani sabe sesihlangana ke sabuyela sahlangana sayihlanganisa imali sizaphuma imbuzi ezisihlanu namhlanje maNazaretha sizena lezo imbuzi ezisihlanu sikhona sonke nobaba wethu sisesenayo yedwa emndenini ukhona nobhuti wethu obuthaka obesesibhedlela kodwa uNkulunkulu lenzile icebo naye ngimbone sengena ukhona sisonke nje la nabo mama sonke sikhona lana inkosi uShembe ngathi engasikhumbula nokhokho bethu asiphumbule asibusise bagezeke ngiyabingelela ebandleni lamaShemba uzobiza ngoba mina nguphumzile ngiyaxolisa isibongo ngiqhamuka eMzumbe eNdwebu esigodini senkosi uKhambula into engilethe la ekhaya lomphefumulo umama ugulile isikhathi eside sihamba sizama sifuna usizo singalitholi kwase egcineni waphupha umfana wasekhaya wathi uphuphe kuthiwa lenkinga ezibhekene nekhaya ziyophumuzwa ukuthi sihambe siye ekhaya lomphefumulo bese ngakwazi ngisho ukwazi ekhaya lomphefumulo wafuna wakwazi ukuzonikela emva kwenyanga ezintathu umama wangicela ekhaya ngafika bekunzima ukukhuluma naye konke akukhulumile angikwazi nokuchaza ukuthi ngizokuchaza kanjani kodwa akusho wathi mntanami awusiyena owale ekhaya ngathi ngisalinde Dr. Chaza ochaza uma wakhe uthethe icala senkantolo la khuluma ukayisho umama wangitshela ukuthi angisiyena owale ekhaya ngathi mama ngwakaba wathi ngamfowabo ngathi kanjani umpowethu wathi hayi wakangcobo ngathula ngathi ke salususho ukuthi njoba sibathathu lo munye wakaba wathi lo munye wangafuni wathi wakabiyas ngathwala izandla ekhanda udadewethu unengane yamfowabo uma wathola ingane ngaphandle ngathi ma lo magcino wathi owamkhulu wakho ngasala ngimangele ngathi ngicela usale usukhuluma lapho bekunzima bengingali inyanga yonke ngikhuleka ngoba ngibona ukuthi uyahamba kodwa kufanele akhulume inkingi ngibona ukuthi akaguli ngoba kufanele gule inhlambuluko ngathi ikhuluma wathi ngiqedile ngalala ngavuka ngathi ma asiqhubeke ngathi iziphi ezinye ingane zakho wathi uThembelani ngathi uThembelani ngoba ukhazini wami wathi ubona ngingazithola ingane zabafana mntanami ingoba ngaphisana ngazi ingane zami ngathi kwaze kwanzi ngaphinda ngathi ma salusa ukhuluma ngathi uThembelani wathi uThembelani ngabuthola kumfowabo ngabuthola
kumfowabo kamyeni wami ngathi kwenzekalani kubaba wakhe wathi umkhwenyana samthatha samlengisa samthatha samlahla ngaphandle kwangathi ulimele ngathi ma akwazi ay saqhubeka ngathi omunye wathi kunengane yentombazana lengane bengazi ukuthi ukhazini wami eza aunti kanti ingane zakhe sihlale ekhaya lodwa kanti ingane zakhe imine engayena wakhe sengithola ngoba usehambile uma ushona uqala kwa November nganginaye ekhuluma zonke lezi zinto inyanga ayiphelanga inyanga ngikhulume naye wahamba sayoni ngaya ebuhleni ngayonikela menginikela ngabuya ingane yaphupha iphuphe eshawa ekhahlelwa ngana ingane ezincane kuthiwa kangitshela ingane ukuthi akangizali wathi ubengazi ukuthi kuzoba njeni kunzima ngoba angizazi nokuthi ngizophuma ngibheke ingane angizazi ukuthi ngiwakephi ikithi ikomalume angizazi ngihleli la kuthiwa ngiyena wakhona manje uma ingane iphuphile ukuthi iphuphe siyolungisa amathuna uma silungisa amathuna iyona bewalungisa ithe mabemba amathuna engane awu2 kwaphuma ingane yomlungu baphinda bagqiba babaleka bayendlini enkulu uma babefika endlini enkulu kunesithunzi esilaphezulu mebeshaya uyakhala lo muntu uthi ningangilimazi lo muntu mengicabanga umfowabo omyeni kwama owambulala manje angisazi ukuthi ikona kuphi ngoba wone kakhulu emndenini ngoba nakubo akenzanga kahle manje ngizocela ukuthi athethelele ngoba kuningi okunye angikwazi ukuchaza nokubala ngoba isikhathi asisekho lo othuma wakho uyahlala ukuthi akayena uma wakho kuyavela ngoba ushayiwe ngaphinda ngeza ngizonikela kwavela isibongo nganginikelela ukuthi ngicela angikhanyisele isibongo sami nokuthi ngowakephi esekhona uma ubesehambile ungifihlelile kwaze kwaba sekugcineni wathi ngekaza ngitshele imfihlo yakhe uyofa nayo wena umthandazo wakho ntombi ufuna ucela unyaka ukuthi awukufunela ithongo lakini uyazwa ntombi amen ba akufunela ithongo lakini ungayikhathazi ngalowo mama ngoba akuyena wakini yebo amen uvukele ey'nganeni zakhe wena funa ucela ushembe nakufunela ithongo lakini uma unikele noma kutholele isalukwazi samnyongo uthi umababa uyezwa amen ba unikele kanjani uma uthandaza kanjani uzophendula unyaka amen amen igama lami ngubusisiwe ngawukalanga olundi inkosi sakhela umpungozi ngisacela uzohlamlukela ubaba wami ongizalayo ubaba wami ongizalayo wayekade esebenza eGoli shothi mesebenza eGoli washiya uma wayeshadile naye uthe mefika eGoli wafika wathola intombi eyakangqulunga khona ngasekhaya mefika khona bafike bathandana ke wase yabuya ke wezekhaya ugogo wayekade nenkomo uma wakhe uMaqimba wabuye wazontshontsha inkomo ngathi wayikhipha isibayeni wahamba nazo kwawulobola ngazo engamtshelanga uma wakhe uthe ugogo mayesevuka ekseni wavuka inkomo zingekho esibayeni ugogo waseyahamba ke wahamba wayemsamo wasethi umuntu akantshontsha inkomo zakhe engathi engehla ngebhokisi nangempela kwaba kanjalo kubaba kuyena yedwa umfana emantombazane nawu6 nangempela kwaba kanjalo angazi ke noma ugogo wayazi ukuthi ubani oyintshontshile wahamba kanjalo kubaba ngicela ukuzomhlamlukela ubaba ukuthi wenza leso senzo lesakasenza engavumelananga noma wakhe ngiphinde ngihlamlukele nogogo futhi ukuthi
kwaze kwashona ingane yakhe futhi ekhulume lawo mazwi lawo ekhulume emsamo ngesenzo sokuthi futhi wayengazi ukuthi umntana ekhaya kwenzile lokho. Ngiphinde ngihlambulukela ugogo ngithe ngisasamncane la bengino 8 no 9 years lapho. Ugogo wayekade ehamba nami njalo ebusuku enqamula intaba emahlathini ethi angithwale indishi sihambe eyogeza lapho. Efike egeze ephekwa amathuna awabantu ongewona wasekhaya. Ethi maseqedile ukugeza lapho bese ethi ngingabe ngisaqalaza emuva. Bese sihamba sisekhaya ke. Inkinga engehleleke ekukhuleni kwami ngithema ngiqambe ngikhula bengisebenza eGoli. Mangehle eTexini ngangitshela ukuthi mhlambe uvule umsindo kakhulu eTexini. Mangehle bengisuke ngazi ukuthi ngiyaphi kodwa mase ngifikile sengehla lapha eTexini ifika ingqondo ihambe ngabe ngisakwazi ukubona ukuthi ngiyaphi bekufanele ukuthi ngize ngime ingqondo bese yabuya kuyimani ngiqhubeka nohambo lwami angikwazi nokuqedela kahle amagama mengithi ngifuna ukukhuluma nginenkinga yokukhohlwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe uNyazi lezulu abathethele lapha bekhona ngoba alokho babekwenza kubebona kubafanele ngaleso sikhathi ngiyacela ukuthi uNyazi lezulu bathethelele bakhumbule bageze bethethelelane behlambulukalane lapho bebuyelana bekhulume bexoxisana bese ngiyacela ukuthi ngicela uNyazi lezulu lihambe lingenele ekhaya ngoba bayalazi indaba yekhaya emphefumulo kodwa bafuna ukungilalela ngumntwana omncane ngicela ukuthi kube yibona bahamba beyikhulumela kubona engane zasekhaya komakoti bekwazi ukuthi beze ekhaya emphefumulo bezothetha amacala inkosi ibusise nikuzwile ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama uNyazi lwezulu bantwana abahle basezulwini siyambonga umvelinqanga uNyazi lwezulu okuzivulele inkundla sezulwini ukuba sizohlambulukela izizukulwane zamathonga ngaphandle impilo zethu noma eza nomzima kodwa alikho icala eliphelayo ngazange zelithethwe ngoba ngisho noma ngabe kuthiwa ulahla imbewu isibolile mokwayifaka enhlabathini yamila amen noma singabayeka sithi bagqitshwe yithuna sekuphelile sithi hayi sekungcono ngoba sebefile abahluphayo bazofike bamile ngoba bazobola bese beyamila mase bemila baphumela ngaphandle ngaphezulu komhlabathi imthwala ke siyithwele eyalawo bantu abagqitshwa namavundlululo ezono namacala ingakho namhlanje sebemila egazini lethu sinxusa ke uNyazi lwezulu okumdali wabo ukuthi akabathethelele babuyisele esicawini athethwe lamacala mayibonga inkosi amen kodwa sicela bagcwalise izandla zethu ukuze phela sibathethele amacala amen ngiyacela kumvelinqanga uNyazi lwezulu ivesi libe linye esihlabeleni samakhulu 227 ivesi lesihlanu iminyaka eminingi abengihlezi emnyameni wangithanda wena wafika ikukhanya alo mfula awenginga engageza abangibe muhle ephele la emthandazweni umshwabane kade ufunda wesabatha khona uverse 33 uthi masizazi izindlela zomkhululi wethu abazali bethu basendulo abazazanga indlela zikaShembe
uphinde kube umthandazo wokuvuka ngithi 26 uthi nazi izandla zakho nje uJehova kupha zona athi ubosebenza ngazo usebenza ngani ngazo bonke abavile phayo bawulahla igazi labo lokubiza esandleni sabo likubiza esandleni sikaNkulunkulu ngoba bamthela ihlazo uNkulunkulu. Abazali bethu abafunanga ukwazi indlela zikaMkhululi wethu, abafunanga ukusebenzisa izandla zabo abaphiwe uNkulunkulu, kodwa bayisebenzisela ububi, bayisebenzisela ukungcola. Uthi uverse 14 ngithi ukulala noma ukuvuka, izinsika zendlu yakho mayidumisa uJehova neminyango yendlu yakho mayidumisa uJehova. Abazali bethu bayizinsika empilweni zethu, bayiminyango enhlizweni zethu, abakwazi ukumdumisa uJehova ngoba abazange bayisebenzisa izandla zabo ukwenza okulungileyo. Uthi umthandazo ka ukuvuka mangaphazami nakhona usho njalo 26 or 43 uthi Nkosi Jehova ubusisa umsebenzi wezandla zethu. Imisebenzi ababeyenza yayingabusiswa yena uNkulunkulu, lemisebenzi kade ibalwa ukuthi babeyenza. Ngoba uthi uShembe noma bekuthiwa wenza umsebenzi omuhle, kodwa ukuze ube muhle kufanele uncenga uNkulunkulu. Siyakuncenga Nkosi Jehova, sicela uyibusise imisebenzi yezandla zethu, siyakuncenga, kwamukela ukuncenga kwethu. Babezomncenga kanjani uNkulunkulu uma babenza imisebenzi emibi kanje lekade ibalwa? Ukuthatha abafazi babantu, amakhosikazi abantu, ukuthatha amadoda abantu, ukuba namakhosikazi ayinqwaba angekho emthethweni alandwe ngamakhubalo nangeyintelezi. Kunabantu abaganwe isithembu kodwa isithembu esingahlambulukile ngoba izingane zabantu bayiphambanisela ngamafutha eyimfene noxamu nomfezela, bayiphambanisela ngamakhubalo. Alukho uthando, ingane ezophuma lapho kuzophuma ingane njani? Ngoba namhlanje sigula igule engapheli, kanti ukhokhokazi owagana ukhokho wamajiya wasemandulo wakhafulwa ngemithi, wenze sedlidlitheka waphinde futhi wabhemisa imithi, kuzophuma inzalo enjani lapho? Ingakho namhlanje sigula izifo ezingapheli, sigcine sekuthiwa asiye egodleni somajiya bese kuthiwa sizangoma zenyanga. Kungekho akho bunyanga because ingoma, kodwa ngothi igazi lethu liphuma la lidabuka khona, lidabuka entweni engcolile. uShembe simsolelani ke abantu baseAfrika ukuthi uwakheleni lo muzi, ngoba uShembe uzogeza leyo nsila yokhokhokazi bethu basendulo abaganiswa ngemithi. Sineyigule engapheli, abanye bagcina sebefakwa insonto emzimbeni selokuthuna abantu abadala, kanti akho bantu abadala, akho dlozi, akho bungoma, asho ewumshumayeli. Manje mawumshumayeli uphinde futhi kuthiwa usebenza abantu abadala ngamasonto, kuphi uzophatha kanjani zonke lezo zinto? Ngamasonto nokubhemisa abantu wenza yonke into, awukwazi ukuyeka phela lento isemkatsheni emathambo akho. Nangu ukhokhokazi wakho uthi umthwala akazethuli mntanami, angidlulanga ethuneni mina ngagana ukhokho wakho ngomuthi, umuthi ungcolisile. Phela wonke umuntu indalo kaShembe, ingane ikhishwe ezulwini kaShembe imsulwa ibekwe onoleni lendoda, indoda imdiliza umntwana imbeke okhaleni kankosikazi wakhe, unkosikazi wakhe ambathe ngenyama bese yazala umuntu. Uzalwa uza negazi lokungcola, akekho ngathi uyasinda kuleli gebe lemthwalo esindayo. Abantu masiza umlando ngaphambi kokuthi kwehle uLucifer exoshe ezulwini ezimhlabeni, uthi abantu bakulelizwe babemntondoshiya benamandla bephila benezwi lifanele kaNkulunkulu umvelinqama. Ingakho kwakukhona izwi lokuthi isisho sabadala kuthiwa izwi labadala, uthi ungaleqi izwi lomuntu omdala. Kwakuthi noma kuthiwa umntwana ugula kanzima noma umuntu ugula kanje, mase kutshela umuntu omdala bese usinde mntanami, avesana sinde umuntu, ngoba abantu babenezwi lifanele kaMvelinqama, babehlambulukile behlambuluke ngisho emthanjeni yabo.
bengakadli ithixo zikaLucifer. Phela lezi ithixo esizidlayo egcina sekuthiwa hayi into yobaba omkhulu leya la ekhaya, hayi into yakubo lemusani miyekeni majiya musani lokhu nemkhuza ushemba kashongo lo wathi ushembe umuntu isiko lakuba kwenzana akho siko lapha imkhuba leyo eyavuka nokhokho bethu. Ingani bayifunda bashumayela incwadi ethi ngaphandle kwezulu khona ifebe nolondini nabathakathi nezangoma nenyanga nabakhunkulu laselithi uthingo namakati. Lalibala ngamasibomu namakati ngoba ikati liyakwazi ukungena emzini wesitha sakho, liyangena ncane liyaphulutshela liyofuna amagundane bafike baliphile ngomuthi libuye lize ekhaya lizoticilele ekhaya. Wathi ushembe namakati konke lokho uthi ushembe kutholakala ngaphandle kwezulu. Manje kushiwo kanjani ukuthi umngoma bala ekhaya ngoba babungekho umngoma emzini amadoda nobunyanga babungekho. Namhlanje sebeyahlotshiswa, hayi niyekeni uvukwe okhokho bakhe isipho sakhe leze ungenwa abantu abadala, niyekeni umsebenzi wakhe la wenzayo akawenze naye lento ijazi lekuhlaza umsebenzi wakhe kunani ngoba uyenza ekhaya. Ungenwa abantu abadala bayaphi labo okhokho bethu basemandulo ngoba thina asibona abamanje asibona abala thina eMzansi neAfrika. Thina siqhamuka le phezulu ko-Al-Kapan o-Kemet la siqhamuka khona enhla neAfrika ko-Zambezi no-Congo River. Thina siyimbewu yalabo bantu abanjalo. Labo bantu abanjalo babephiwa ubuhlakani uNkulunkulu. Kwakukhona abantu ababizwa kuthiwa ama-sculptures, labantu babegweda ihlahla kuphume uphini uphume ingqoko uphume yonke into. Yini kungatusa amadoda angene ingane angene kubantu abanjalo kwazotusa abantu abagcoba abahlanganisa oqhamu nofezela kodwa uyibona abalungile. Akutuswa ngala makhehla ayakhiqika kuthi hayi situsa lawo madlozi sihambe sowanikelela kuhamba kwawunikelela cha inkosi ngizonikelela umsebenzi wami usahambi kahle engawunikeza obaba omkhulu. Ngiyaxolisa yini ngatuswa ngapha koma izalukwazi zayihlambulukile emandulo ezazenza lama wave lokukhanda nabo ubasket lapho ama wave la wenza la abantu abalukayo baluka utshani baluke uzi baluke bakhe izinto ezinhle bakhe inceke bakhe ingqoko bakhe yonke into bakhe nezicephu uvuke lezo zalukwazi njalo kwazofuna lezi zalukwazi kwazotuswa lezi zalukwazi ezithi hlala phansi uthandazela ukuthi abantu abagule beze kuwe. Phela mongaphuma akekho umuntu ongaphuma la ehlathini ayozingela impande evika inyoka abese buya hayi kulungile Nkosi kathi bangaphila abantu bangezi ekade ihamba emahlathini. Umthandazo wakhe munye ukuthi inkosi abenze phela abantu mabengezi ngangadlula eBria la yabomoya angogibela itaxi ngisuka ngangisebenza la ngamasipala la eCity Hall. Ngiyenqamuleke mangogibela itaxi ngiqamule la khona abafana lapha ngase garage ngabothi kwayisukela ibhantini nje liboshele labuya selethi dayisimithi lihleli la. Ngiyalibuka mangiqhamuka liqala zibotha abantu bakude bese likhipha into lifayele kanje la kuhamba khona abantu. Sengiyaqhamuka mase ngakuyena usho uqhamuka athi njalo nabezwa kunwayeze enyaweni badlule ngapha bese ngiyaqhamuka bese ngimbonile ifayile bese ngihamba ngalo abese yangihleka athi awundoda wahambela kude ngahlika nje kupavement ngaqinisa wathi wahambela kude ngathi mangithi mhla phela ngababona obhuti abayizibosho ngathi mangithi mhla wayesengishaya waphaphisela isithupha kanje ngabe ngibhekane ngabona besigebengu waba uphase ngoba wabona uphuma wathi awundoda wahambela khona ngambuka wayesethi ke isithupha yabothi uyayiphantela indoda. Angithi uyasebenza lo muntu usebenzela ukuthi athola imali. Mabethandaza bona bathandaza bathini bathandazela ukuthi abeza abantu Nkosi nokugula kwabo. Yini ngavuki lamakhehla athi azovuka athi wonke umuntu akakhuthala asebenza izandla zakhe nobushembeshilo. Abantu sebamavila manje ngoba sebafuna izinto ezilula ama shortcut nokuceba kuma shortcut kuba bophile okhokho bethu lokho kuceba kunjalo. Kade beneyinkomo benayo yonke into nogogo beneyimali zonke ngoba bebenza amakhambo okhushula izingane
babanikeze amabulala bathi ihlambezo ufa ingane baboshiwe namhlanje ethuneni manje kubi ngoba baboshwa phezukwethu nama ngihamba nawe uma uhamba uyindawo phela uthi ithi inkosi langa indlela ekhaya idlule ethuneni uzodlula kuleli liba lakini lilodwa ithuna lakini nelakithi lilodwa ngeke udale leli yilo leli lahamba oyihlo noyihlo omkhulu nokhokho bakho uzobafica bebhajwe ethuneni la emlonyeni wethu uzobeqa ngoba nakuthi umfundisi umvangeli umshumayeli umkhokheli uzobeqa kanjani ingani ubhali umbhala ungifundele mshumali kababa ngithi izichronicles ezokuqala 17 verse 11 abafana bajabu bayilo baphansi lento ushembe ekhuluma nabo base bishicilela phansi befuna ingane zabo bayikhumbuze ngayo awukwazi ukweqa noma ngabe kuthiwa umfundisi ongakanani uthi weqe uye kushembe uye kuJesu umfundisi awukwazi uzodluleka konene yakonene yabona ijazi umfundisi wenkosi nje umpaka umfakile bazokuthethisa bathe iyangena into kaNkulunkulu la wena lahle khona beka lento lapha awuyi kaJesu awuyi kaShem funda mfowethu Incwadi yeziKronika zokuqala esahluko 17 verse 11 verse la khona u11 kuyakuthi lapho insuku seyiphelele ukuba uye koyihlo ngivuse inzalo yakhe emva kwakho eyakube yamadodana akho ngiqinise umbuso wakho ngiyabonga baba ngifundela amaRoma 16 verse 11 uyawuqinisa wena umbuso kayihlo uyalithetha icala likayihlo nelikakhokho wakho noma ujahe wena uyaphambili ukuthi wangayikholelwa ngani uma kufika insuku zokuthi ziphelile zakho nezijoba zaphela nezikayihlo nezikamkhulu wakho zaphela uyakoyihlo baphi majiyo yihlo bakho bafele ekhweni imbamba ke lezo azingene ezulwini lomndeni zafele ekhweni avuka umkhulu ahlale kumfana wami umfana wami namahamba ohlala kwantombi yakhe ngimthathe ngimse enyangeni ngithi lo mfana udlisiwe akadlisiwe ikhehle elivukela namathela egazini lakhe kanti umfana wami umthwala kazethula mina ngixoshiwe emndenini ngafela ekhweni umfana yena usehlala kwantombi yakhe la afele ejointini usuke ngisho indangane yentombazana iyohlala ejointini baze bayincoma abantu bayiphibo ithopho bathi ufunza umkhulu wakhe wayidaka bizwe ngenkosi ejointini bafele ezangomeni ugula abantu baze bawuphelela khona ezangomeni kanti nango babizela la bafela khona angikhulume kabafa beyoganga beyothwala funda ba amaRoma funda ba amaRoma 16 verse 11 baba ningikhonzele kuhello yokuqabana amaRoma 11 verse 16 ngithi kulapha impela uma ulibo luyingcwele no likubani amaRoma 11:16 awufunde sibo osibuyele khona Dayithola 11:16 amaRoma Dayithola baba yazi ngibambile ufunda ke baba uma ulibo luyingcwele uliba abakini ngoyihla abakini ngonyoko umalume kababa umalume kama ulibo lolo lakini wena umuntu ozelwe abantu bokuqala abangungayo nabakubungazayo abakini nabakubonyoko nabo malume kayihla bamolo baba bakho mawufika emhlabeni ihlobo zokuqala zomntwana Adam noEva abaka Maria nabaka Joseph abazobungaza umntwana efika emhlabeni bemphathela izipho onhlaba nomure nawe kini ke njalo kuza abako bezokuhalalisela kuza bakomalume kamama kuza bakomalume kababa bezokuhalalisela ulibo lwakho uma luyingcwele lolo libo egazini lakho injalo inhlaba wena inhlaba nawe uyobangcwele uma kungcwele impande uma kungcwele impande yakho sibona isihlahla nobusibona nje sizikhuluphele kangaka ingoba impande zabo zingcwele ziyakudla ukudla yazi futhi lezi ila ngaphakathi endlini zona zidla ukudla okungcwele ngoba zidlizwe likaShembe mayibonga inkosi inkosi la ngakuthiwa kabuza amadoda ekuphakameni yathi wemadoda lezi ihlahla zakhuluphala kangaka nina nonda kangaka kwenze njani ngqi amadoda ahluleka ukuphendula wasethi ningitshele mase sibuye lezi sabathe elizayo Thuwa phela inkosi la ngayenganqeni uphatha inkonzo yasekuseni iziyoxhumana nenkonzo yasemini ungabe indaba zalutho namhlanje kuyashwabulwa gcina sekuthiwa uyaganga ubaba ngoba uyabona ukuthi unyazo lezulu liyalapha isigcina yabona basakujulayo
Lokho siyakujulayo ukubona inkosi iphuma nini. Liya lapho ubuyele endleleni laliyenza kusesiqu sesibili. Futhi babephila abantu yabona nje manje unyazi lwezulu ngemihla yenkosi uthi ngenkosi ngendlela bestetema ngayo yabona unyazi lwezulu hayi abantu baphila bonke manje akekho okhala ngoshukwela hayi akekho uyasiphilisa unyazi lwezulu ngoba uyazi kungani ungavali mfana yethu uyazi kungani ukudla kwemphefumulo izwi likaShembe amen hayi bakudla ukudla esikudlayo lokudla esikudlayo abakudla obephathwe izandla zethu ezingcolile engahlambulukile abakudla ukudla kwabo izwi likaShembe mawulalela izwi likaShembe ngeke uzulambe ngoba ulanjiswa ibona phela basegazini lakho amen kodwa mawulalela izwi likaShembe bakuphamba bakupha amandla ngeke uzulambe ithi inkosi langa mase kubuye esabatheni lesibili ithi madoda ngibuza ukuthi ngesonto edlule yini zakhuluphala kangaka ihlahla nina nonda kangaka ngqi uzethu nitshela thina boShembe ingoba izwe likhulunywa uNkulunkulu la ekhaya la ephakameni aniyitholi indawo enhlizweni zenu liwele enhlabathini ihlahla zilimunce ngempande ingakho zikhuluphele zinje amen akungasiphinde okwehlele okhokho bethu behleli noNkulunkulu asilithathe lelizwi lingene emthanjeni yethu inhliziyo zethu zibe izitshe ingavuzi zizobhoboka phela mawufaka intembe esitsheni ufaka sulfuric acid lokhu kubhobosa insini mawufaka la kuyibhobosa indishi nawe inhliziyo yakho uma kufanele ngabe ihlala umngcwele bese ihlala amagqubu namazondo nenhlebe uzobhoboka inhliziyo yakho azophuma lamagama amen inhliziyo yakho noma ngasibe msulwa konke uzobona bekuqhamukisa nje bethi nansi ngane sobambelela kuyo yabona le iyona le uyazi kungani sihlupheke kangaka thina esithi sizama ukulunga ake ngikujwabhuneke ukuthi uShembe uthini unyazi lezo ukhona abantu abaye babubula athi yazi kodwa madoda angazi abayingani kumfowethu nakudadewethu ngoba banezimali banama-tavern banayo yonke into banamatekisi mina ngathi ngikhathanisa kanzima kangaka nkosi yami njalo yabo ligameni nkosi yami ngaliswa umuntu onethavern ekasha inkosi yami umuntu obalisayo uthi inkosi yami ngoba inkosi yami mina nginalutho nje bafuna lono sakwazi ukuthi inkosi yami ngoba inhliziyo yakhe imnene icabanga uNkulunkulu abanendaba nalesihonga lesi sinemali ngoba uNkulunkulu waso ilelifa abalinikeze yena iningi labo babe izigwili becebile ngemali yokuthwala nangemali yokuntshontsha becebe ngayo yonke into abasayifuni ngoba iyasinda kubona bese beyinikeza lo yamfowenu wena ojahuba uyena bese beza kuwena uvesi wena uhlanganisa yonke into mawuyenza bethi inkosi yami sengathi inkosi yami lento ingahlangana ngithekele ngani isinko bafuna lokho ngoba wena unenhliziyo ethambile nelungile inhliziyo ethambile nelungile inoShembe nabo bafuna uShembe abayifuni lenhliziyo esihonga sakini yazi umuntu onemali ngeke ahlale kanje bahleli kanje ngabe usedubile kodwa ababhetha labantu bakaShembe mina abasho ngani sinikele sihambe awufunakala lo mnikelo wakho ungcolile awufunakala lento ayihlukile nokuthi ekhaya manihlangana nizokwenza into ethize bakhonzi bantwana bahle eAfrika makuzokwenziwa into ethize ekhaya mhlambe kuthiwa kuhlanganisela ukulungisela ukhokho noma isalukwazi sihamba sikhohlakele noma esenze njani senifuna usilungisele yabona abantu abanezimali ezinkulu ningabojwayela ukubalalela hayi ukuthi nibalwise ningabalaleli mabe nolimo oluqhoshile lolu limo lokungancengi ningakuvumi lokho lo mcimbi yakumukelekela awuhlambulukile lo muntu ozothi hayi ngicela nihlangane mina ngisajaha ubuyela iPirate mina ningitshele mase nihlangene uyabuya la kuthiwa hayi manje sihlanganisile manje abanye abanawo amali bese hayi qoqani lemalini ambani thatha inkomo lapha ekhaya nezimbuzi ningakuvumi lokho ayikho leyo abayifuni abantu abalelo thu nomhlaba ufuneka umuntu onhliziyo yakhe uyayiphila lento ekukhulunywa ngayo amen uyayiphila lento ekhulunywa ngayo aphose na njengabanye akubo ukuthi ke sekufika ukuthi bazamile bonke abantu bese ugcaba bafowethu kulezi inkomo engayinika obamkhulu ngicela ukugcwalisela abafowethu ngoba kuyabonakala ukuthi akuseyike phambili lo muntu kuhlambulukile lo bezalathi hayi buyiselana eceleni mina ngizoyenza yonke lento hayi ningayivumi leyo nto ayimukelekile abaya ngani kuyena babazi ukuthi lo akana uNkulunkulu lo bafuna inhliziyo yakhe emnene neyinikele yona inhliziyo yabo inhliziyo yakhe ezobakhulula mayibonga inkosi bantwana abahle basezulwini hayi ngoba ngithetha kodwa siphana amandla imithwalo iyasinda kakhulu nabo oJantoni
benza amacala anzima wona mne wethu nje ithi inkosi uNyazi lwezulu ikhuluma nalensizwa kaNzuza nayi le esilungisela umshini la lensizwa kaNzuza ibona kudlala inhlabathi la sasindlala inhlabathi la ebusuku maseyilele ibona futhi siyadlala nenhlabathi kuthiwa icrash masiyabona ebusuku ngesikhathi indlala ngesikhathi eyindlala naye ngesipedi amagabade ephihlika kuphuma ingane ezincane insensane zeingane zifaka amanapukeni ezinye ifaka amadamu zivesane ayitshela umuntu ezincane ungazi ukuthi ungathi amagundane uthi kodwa abantwana ababona uthi bashawula yini bese kuthi amantombazana ami ndawonye nganxanye abafana bami nganxanye uthi bese beshawula yini abatshela umuntu uthi kuncane okunye kuhamba nqunu okunye kufaka amanapukeni uthi bashawula yini bayongena lapha uyabona le mnyango ombili enibheke ngapha niyabona abantwana bahle basezulwini uNyazi lwezulu lo mnyango ongapha esandleni lo ngapha sandleni sokuphosa njengoba ngibhekele lathi uNyazi lwezulu isango lenhlayisuthi amadoda inhlayisuthi wayesethi lo ngala wathi umnyango kaJamangweni uJamangweni abantu besimame uthi lezi ngane zonke zayingena kulolu hlangothi lo mama uthi njalo lezi ngane ziphuma kule nhlabathi zinqaba ishawula yini uthi babena ngathi amatshekeje mabephuma kule nhlabathi uthi egcineni wayesebona kuphuma ingane zamandiya nezamabhunu uthi kwase mayisephenduka eceleni kwakhona indoda enda ngayiboni phela yathi ubonani mntanami wathi baba ngibona ingane wathi manje usubonani wathi ngibona ezamabhunu nalena wathi baphi labashumayi bala ekhaya nawo bayizingane kodwa kuthiwa ngibatshele lalela ngoba bekufuka usitshelele bona obabekazi beni ngicela ukuhumusha legama ethi ubabekazi ngoba ingane ezidlo ice cream azazi ukuthi ubabekazi yini ubabekazi udadewabo kababa wakho noma kamkhulu wakho ke ubabekazi nje udadewabo kababa wakho lento abathi uanti ngesingisi ubabekazi wakho ke lo uthi yathi akazi phela yena wabezana kwathi ubabekazi wathi yathi lathi lelizwi obabekazi beni basemandulo babethi ngesikhathi umuntu omnyama esecindezele seqala ukuhlupheka umuntu omnyama becindezela amachwabaniswana namandiya uthi babecela koyise bethi bo baba sicela ukuphuma siyonilekelela emaplazini siyosebenza ngoba iyambazi la ekhaya lincane bavuma oyise kwaphuma amadodakazi abayosebenza mabeyofuna umsebenzi amandiya namabhunu esedlogoloko umzimba usushisa bathi manifuna umsebenzi lalani phansi ngaphambi sineze umsebenzi uthi babedlwengula abantu abamnyama babedlwengula amabhunu namandiya uthi kanti uba nithola umsebenzi lalani phansi uthi bavuma ngoba bashiye ekhaya kuhlwebu boyothi mabebotha usebethatha isisu bese bethi angikwazi ukuhamba nengane yesilwane nje ekhaya bese ashona emhosheni ashona emobeni ayihushula ayifake khona la alifake kuma-drain alifake emapayipini usethi ke lo muntu yabona ngesikhathi benza njalo okhokokazi beni basendulo umqalo wendlela wayebutha lezi ngane eyigone uthi njengoba uNyazi selehlise ikhala emphefumulo kulethwa zona njengoba nibona lenhlabathi nje ibuya nje utshele lo mshumayelo wakini okuye nethi inhlabathi uthi aqinisa angayeki mina lenhlabathi ngangiyicela eChatsworth lapha eMandiyeni izondlala la le crash ngingazi phela mina kanti kubuthwa ingane ngayo uthi ke tshela labashumayeli ukuthi abaphuma batshela umhlaba ukuthi ilithi uNyazi lwezulu abeza abantu bazonikelela lezi ngane ezaphuphuma zasemandulo ngoba lezi ngane ezeyolunye uhlanga zamandiya nezabelungu zingabashana bendle emnyama bazonihlupha abeze bazonikelelwe ekhaya emphefumulo ngoba unyazo lukwazi ukuguqula igazi lolunye uhlobo lifuze olunye uhlobo mayibonga Nkosi amen uzwile impendulo baba amen uzwile impendulo amen tshela ushembe uthi Nkosi ngicela uguqule uhlobo legazi lami lifunze komalume mayibonga Nkosi amen ungayithwesa umthwalo omningi aJantoni uJantoni unabakubo ababeqhamuke eEurope bayothunywa beze la wena udingida udaba la komalume ngiqinisile mangithi ufana noJantoni ngiyazazi ithombe zoJantoni ngikhuluma mangani baba awunali ibuzi lakhe baba ufana naye isithombe sakhe nje wena ukuthi wena uNtsundu kodwa okwamanje awubhekani nabakomalume wena bikinikela kushembe uthi shembe ngicela ushintshe igazi lami
lobulungu uliguqule enkosi ngoba wena wedwa kwazi ukushintsha igazi lolunye uhlobo lifuze lolunye uhlobo ngifunze komalume mayibonga inkosi ukuze abakomalume kubasondele bakunikeza impilo nawe ugcina usuganiwe lo thethwa ngendlela kaJantoni siyazi isikhathi sawo angithi lo muntu usahlukumeza uNkulunkulu azange lizazi aphendula uNkulunkulu awuyekeke uthi ume lapho loze kufike koze kufika intethelele ezulwini iyozenzekela mase ifikile wena qhuba impilo hamba uye komalume bakho asazibonga sakomalume Nkosi kubusise baba bantwana bahle basezulwini kukhona ezinye izinto lento ekhulunywa ubaba lo akuyona into yamanje nehlela yena yedwa sonke sinjalo uyazi phakathi kwethu khona abantu ababiza ibongo baze bafunge bashaye phansi ngonyawo kanti isibongo somphangi mangithi isibongo somphangi ngesikhathi abantu behlaselana kuliwa izimpi amabutho ayethi mayeselinqobile ibutho lakaMajiya bese kuphanga amakhosikazi mayesephangiwe amakhosikazi abesezokwenziwa ixwebe bayithokozise ngawo lamabutho anganene lawa ahlule amabutho bese kuzalwa ingane kuphuma okhokho beyizukulwane mhlawumbe zasendulo lo khokho ozalwa umuntu owaphanga unina abesesaba ugogo ukusho ukuthi mntanami akuyena uyise lo akuyena uyihlo lo umphangi lo babona ukuthi bazophula ingqondo yomntwana basale sebevuma kuhambe linuka iququ ivuke lento so lithetha kanjani Shembe Pole lo cala uthi uShembe ngalithetha lelo cala ngoba nisazi phela lesi sibongo somphangi nazi lesi nisibizayo anisazi isibongo sikakhokho wenu wangempela owayeganwe lesi salikwazi esaphangwa uMajiya anisazi kodwa unyazi lezazi ibongo amen awanivume nithi uThemba kazazi unyazi lwezulu lazi unyakaza kwebilini zomuntu uShembe uyasazi isibongo sikakhokho wendabuko yakho hayi umphangi ikuphi kufanele uwenze wena ngoba uphambi kwaNkulunkulu nasi sithebe uNkulunkulu undlala itafula pho kuthiwani undlala itafula kuthiwani khulumani baba itafula phambi kwezitha zakhe undlala itafula nje wabeka ikhala emphefumulo uthozani bantu abamakukho kungenzeki amen kulomfula sigeza yonke insila sigeza insila yabaphangi sisuse negazi lomphangi egazini lakho phela inkinga asazi isibongo sikakhokho wangempela owabulawa empini kwaphanga umkakhe kodwa uShembe uyasazi uzosithola kanjani wena mawunawo amandla mhlawumbe unenhlanhla uyaphila uganele lesibongo somphangi cha kusona sakini leso sibongo asisho utsuka kuso kusona kodwa wena sithungathe uyosithungatha kanjani funa umphefumulo thumela uShembe ngiyacela ngiyazi bezulu emathuneni uziyovukela enkundleni la kwafa khona ukhokho okuyena oyindabuko yegazi lami engakathatha umphangi lo abathi ubaba noma ukhokho wasendulo cela Nkosi yomvusa bese uvusa nendla kubo yonke uyiholele ekhaya emphefumulo uyigeze Nkosi uyihlambulule kuhambe sivele obala leso sibongo amen wakho umuzi walelo khehla ngoba akufuneki ungabi khona umuzi womuntu emhlabeni ngoba umuzi emhlabeni umfanekiso umuzi wakini ngaphesha kwethuna mawungekho umuzi nganeno kwethuna awukho umuzi wakini ekufeni uyakho kaba izulu inganthiwa izulu lokuqala lomndeni mawungekho losemhlabeni uzoyakwemba umndeni hayi soyakaShembe angithi sebuhleni manje okhanda abadokodo uzovala uJulayi bese uShembe Inkosi nibuze sihambe noNkulunkulu emakhaya uzohlala ebuhleni wena uyogcina uzala ingane ezimhlwembe akuzalwa phela ezulwini awukwazi futhi ungibathe ingubo ezulwini isezulwini lapha kuzodunyiswa uThixo akekho umuntu ohlala ezulwini kusuke kuzodunyiswa ngezikhathi zemhlangano kaThixo siyakhona nje manje eBujulayi naye ke lo yakhokho waphangwayo uzoyithungathi ingane zakhe afike kumkakhe afice esehleli noMajiya esemenza isixebe abesefuna inzalo yakhe yabhubha phela uzofuna wena ophume okhaleni kamkakhe akulandele nangu umfulu uShembe wenzile ingane uyakwazi ukunikelela uMajiya umfundisi ukhipha imali esabeka uzubamba imali undize uthi uyonikeza uMajiya lona osegazini lakho yena umdizela nini uyomnikelela
Angithi kuyakushaya imbondela la kuthiwa simukela uMajiya manje noma senzele simthengela kuthiwa yini kwenzani ukuthi umukelwa umukela nenzele yonke into. Wabamukela nini abakini? Wabafuna nini abakini ukuthi bazongena ezulwini? Angithethi kodwa siphana amandla abantwana abahle basezulwini. Kuyakhalwa ethuneni bakwethu injabulo ayikho. Yabona nje manje siyebenzini engcwele. Sesiyoyifudumeza nje ngoba siphambi kwaNkulunkulu kuzobe kumnandi. Kodwa isililo siyakhala emathanjeni ethu nasegazini lethu. Sayifuna indlela. Kodwa idlule engozini. Ngilandela ngemumva indlela inde kangaka. Asimlandele uShembe. Simnikeze ithuba uShembe simlandele. Mayibonga Nkosi. Amen. Kunjengomuntu ozalwe senyaphetha. Kunjengomuntu okhuliswe istepfather noma unyoko okhuliswe istepfather noma uyihlo okhuliswe istepfather. Isoka lika ma noma isoka lika gogo. Lo muntu onjalo akufanele akufake ngisho inyongo angawiseli inyongo mangabe wayethatha uma wakho noma wayethatha ubaba wakho noma umama wakho akufanele amthele ngenyongo umuntu akathelwa ngenyongo ngasinye isibongo maye nomusa nje akakhulisa nje ngoba naku phela enothando egaphe uthando luka mama wakho akukhulisa kodwa angakutheli ngenyongo uzogula kodwa wena mase ukhulile usuzwile ukuthi lo mama uqoqa umama wakho kodwa wamphelelisa wamenza unkosikazi wakukhulisa na kufanele ubonge mase ukhulile wenza into enhle kuye ngoba ukukhulisile idlozi lakubo la ngakubulala ukuthi wena udla isithebe kufanele ngabe sadliwa ingane zakho uboka lo baba bongake kuye bese ubuyela konyoko lume ngoba uyihlusha ukuthi uhlulekile ukukhulisa wena uphethwe konyoko lume ovusa umuzi wako malume wakho hayi ukubaleka ukuthi intini usuthi ovusa umuzi kayihlo uyovusa umuzi wesigebengu esingazange senze lutho sakushiya uma wakho azogana nawe uhamba nomlanjwana ayogana nawe uma mase ukhulile usufuna wena ovusa umuzi kayihla uzowa lo muzi yazi uzochithwa ilezi ingane zakubo baba wakhulisa unyoko wagana unyoko zithi hey wena wadla isithebe okufanele dlwethini usuthi wakho umuzi wethu lo muzi uyasuka koMajiya kuthi uyabanga lo muzi ubangwa obani into ekufanele uyenze wena mntwana waseAfrika ukubonga lapha akukhulula ubaba uzobuyela komalume ukuhlangana nomalume mawufuna ukwenza into enhle komalume ezonconywa nayithonga hayi ezonconywa umalume ukuthi umthengele ugoloko ngoba udli uphuza ugoloko nobhiya bese uthi kuhle lokho bese uthi akuneze imbuzi bese umnikeza imbuzi uthi akakhiphe ubuqili lokho ukukhipha umalume unyoko wayehlulwe yini uthi aphuma yogana kini ubona ngathi unyoko kusho ukuthi wayehleli idlozi eligulayo la kubo akulungise ledlozi la komalume amen oh abeza abantu amen akulungise ledlozi la kwama elavimba uma uthi athola umendo ngokuphelele musu ukujaha uphuma ubaleke uzobaleka nokhula phela ufike kini ufe ngoba bakini bakuvikela bakwazi abakwazi phela bakini umuntu abamazi bazu ingane zalo umlobokazi ongene lapha ekhawasini egcekeni wena bayaziduza nokhula bazokubalekela bese likudayisa idlozi lako malume geza idlozi lako malume mangabe unomqondo ophusile uthi bo malume sengifikile ngiyabona bo malume uthi izinto zayacheka nako aniganiwe nane ekhaya noma azange azawuthola umende ekhaya bengicela silungise bo malume ngicela ukulekelela asambe nizogeza imndeni yasemandulo hayi lezala nina mayibonga Nkosi amen ungayithathi isokoMajiya ngoba uMajiya uzobuyisa imfene noxamba la uzobopha umzwa kini abagcine sebeke induku lathi abafana uyazazi labafana labafakweni kunemizi ithonga engafuni ukungena kuwo nje bade khulunywa khona kade asikwazi ukungena emzini ethu ngoba ingcolile eminye engcoliswa ayibona befaka abafana sebengcolisile manje abasafuni ukungena kuyona futhi mase bephuma ekhaya emphefumulo imndeni ngeke ikwazi ukuzongena emzini kodwa wangcoliswa ayibona sebefuna ukuthi uhlanjulule lo muzi ngoba bona njengoba bengena lapha ekhaya emphefumulo uShembe uyabageza bagezeke babe bahle babe ngabantu basezulwini bese bafundisa ukulunga amen amen uvula abantu abawu3 siba ngaka amen ngiqinisile uShembe bageza babe bahle amen
abadale kabusha abasakwazi ukungena kulomuzi otshekile ogcwele ukungcola. Kuyadinga ukuthi siugeze umuzi wabo mase bekhishwa beyikhaya mayibonga Nkosi. Nawe ke kufuna uzogeza ithonga lako malume majiya. Ungajaha ukuya kini, geza ithonga lako malume wakho ukuze uphume komali wakho nengilosi ehlambulukile kwakufanele uphume nonyoko. Amen. 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 Uzongena ke kini, uzofika kini uhlale kahle futhi ngoba uzobe uhamba nomqondisi ohlambulukile. Amen. Amen. Ikhambo shemba siphalona athi uzuye kokuthiwa unabantu kuthiwa govuza ngaka ka left govuza ngapha alikhophuka igweba alikhophuka izokwenza ukuthi mawenza njalo sizokwenza ukuthi leli icala lika mama wakhe lalihleli kuwe lenza ukuthi angagani lobe selithethiwe icala lenda ihlukene ukuthi uhlale esalukwazi esazala ingane inqwaba sangagana bese nisuke sizothi ziphe ezikwakho uyinhlayisuthi ngeke uzugana uzobaxoshwa umakoti. Ungani phela wena umkhonyana wakho ukudlala nje ufuna wondlela izingane afika nawo ugogo afika nazo ekufeni phela ugogo ngale kufeni uhamba nazo zonke izingane nje kohle kwesikhukukazi mangazange agane uzaziza kuyena zonke ezakhe uthanda ungathandi ngisho ungamdinela ugogo wakho ukuthi mina angikwazi ukuhlala nezalukwazi kodwa unyoko mayekutholele kubo wazi ukuthi ingane kagogo wena ugogo la ekhona uyakuyena noma ngabe kuthi umshumali nje ngami uyakagogo uyagogo noma ngabe umfundisi uyagogo uyazi uyabona amathip ukubona umuntu ohleli nogogo ohleli idlozi ugogo ngisho nga umfundisi uhleba njalo baze bamncoma uma bathi hey ungazi uthi wathi unkosikazi uhleli isalukwazi siyadinga phela silungisile hayi makuthiwa kuthetha amacala bese kuthiwa hayi asihlanganiseni imali senzele ugogo isitwabo kodwa ugogo azange azasala asine ndawo wenze kanjani isitwabo umuntu ongazange asine ndawo wenzela kanjani hayi sabazukulu senzele ugogo isitwabo sakho hawu engazi asibhinqa isitwabo esesemhlabeni akenzele isitwaba umuntu ongazange aze aqoliswe. Amen. Cha noma ngingawusho amen ngiyazi vele bengeke uzuvuma akazile umuntu ongaqholiswanga akayifaka inzili iphelele. Amen. Mayifaka inzili iphelele ukhuluma ngenkomo phela umuntu mayifaka inzili iphelele uzokhuluma ngenkomo yakabani ngoba akazangene esibayeni la kukhumbuze isisi senkomo kuthi uyancanya lapha ekhaya uyaqholiswa lapha ekhaya uzokhishwa yiphi inkomo phela inkomo iphuma kuboka myeni yokumkhumula inzili akhona amakhetha azovuma khipha inkomo khiphela intombazana ingakho ke imthwalo yogogo bethu noma bethu inzima ngoba bazila kungafanele awumzilela umyeni wakhe angazange nje azakuqolise ungahlobisa nje ufaka isidwedwana njengentombazana efelwe isoka noma efelwe ingane hayi ufaka inzila yonke ngoba inzila akuyona into encane ngeke futhi umenzele uyihla isihlangu engakaze akhomba isicawu sakho baba uthi nazi isicawu sika baba uzomenzela isihlangu sani uyasiphathana umfana isihlangu menzela imbuzi baba wakho umkhumbulo uthanda ukumenzela umcimbi mawuhlakaniphile asikho isidingo sokuthi umenzele imbuzi umtshela baba wena ukho emadodeni akithi yini eyadala ukuthi ungabi khona emadodeni akithi baba nali ikhala emphefumulo ngiyacela dlulisa nayo imbuzi ubikele obaba noba umkhulu nokhokho bakho phela mawukhuluma ukwazi kweqihle uqala kihlo ngiyangisizwa isiko kwelala ekhaya kuthiwa ubiza ukhokho wakho ungajomba uyihlo uthoma umkhulu obiza umuntu omkhulu kangaka uyadelela lengane hawu iyeqanini abafana bami nifundise ngane emhlabeni izogagula mina uzumthopha umsho kadesho la manje omunye ekseni uthe ubani uyishila ibongo zakhe ezikhamisile ithe uthi ushembe hlolani ibongo zoyihlo omkhulu nhlola amahubo ngoba amanye amahubo ayedala uhlevana ayeqhamuke ngobubi amanye amahubo ayinokubhinqa eneyinsongo nemizi lesiyitusayo mina ngivusa umuzi kakhokho wami umabuka bakhale awusho sinye futhi awunazalo bathi umakida dunusa hey
ukhona umuntu ongajabulela ukuthi umuzi wakhe abantu badunuse nabesimama badunuse kujatshulwe kuthiwa musho uthi ushembe hlolani imbhalo hlolani amabizo ihlomkhulu nezithopho zabo nezibongo zabo ukuthi zazingasusi uhlevane ngoba manimemeza manje akasayifuni ngale kufeni ngoba zimgwebile ngesikhathi nimemeza bathi ihlomkhulu uyabona lento ayishiya emhlabeni wena suka la mhlawumbe sekuphele 30 years sebemxolele baphinde bambuyisele emuva ngoba nemhlabeni inkomo nina inkomo ezu7 badubo ba umkhulu bathi asiyilapha nisilethele ubunukini umuzi wethu wabulawa uyena lo muntu lo okulokuthiwa ubagadla bathule ugadlile phela ubhuti kwathuleke ekhaya wayesengena amakhosikazi abafowabo usembulela umfowabo wasekuthiwa ugadla bathule bayisaba ukukhuluma phela omakoti bayazi batshelile ukuthi ambona uyena sekusho phela lo ganwe isigebengu lesithi uyazi uthi ubhuti uyazi lo myeni wakho ubulawa uyena lo angithi uyakholeza lo phela sekuzo usengena lo uyimtshela iqiniso lo hayi kodwa ayithulele mntana umuntu uzofa gcine sewuthi ugwazi ukuthi ugadla bathule mase nimenzele imicimbi einkomo ezu15 ngoba nithi naku wayeganwe isithembu eqoqa amakhosikazi kamfowabo abafowabo kanti wayewabulala bese nimemeza abahayiza kodwa le ngane maduzange ngithunuka sivusa manje amaqhubu oyise emkhulu uthi ushembe ifuneni lento niyilandele ingakho ushembe ethe mayifika emhlabeni wafika nihlabelelo zasizulwini wasefika namahubo akhona amahubo nje la ekhaya angithi akhona tetela ngene nanguzulu benosenza ngakhona amahubo lawa sezulwini amahle uNkulunkulu ayezovusa ngawo ukuthi ugqitshwe lamahubo abhedayo kulabo abafikayo abaqala ukufika mabehlangana nomndeni ulalisise kahle mabehlangana nomndeni beyithola inkomo amandla ekhona imbuzi siqala ngazithuma ngawo uNkulunkulu ukuthi akayibuthi imndeni nombani noma ngabe uthi uphethe luphi ukhula noma luphi usizi noma abantu bakini bathwetshula noma abantu bakini benza imkhuba leso sibongo sazi ukuthi uphethwe sona ngoba kufanele uqale ubheke isibongo ukuthi isona yini leso ongene kusona khaxa ungagijima wenza into kanti awukho kuleso sibongo ukufuna ukuthi ukhona yini leso sibongo qala ubheke wena ukuthi uzalo umabani isithole sakabani ensizweni akasibanibani yona leyo nsizwa yaba umkhwenyana ngokuphelele komalume hayi azange ngihleli komalume ugogo yena ozala uma waphelela komalume awakaphelelanga isibongo sakomalume kamama mina la ngiqala khona indaba iqala lapho bavuma ukuthi kagogo amen uvuma uma inhlayisi ukuthi hayi mina ngena mina kamama mina wakababa mina ngiphethe ubhoko lo baba omkhulu siyambona sezacila umuntu usengangoluthi indaba ingena abantu abadala ayikho into engakho ngena impilo kuwena kho abantu abadala wena kuyabanga olubhizi kulokuthi ubhoko lo baba omkhulu kodwa wazi kahle ukuthi uyihlo azange enze lutho mhlambe futhi wayegcina ejaho omalume bakho lapha ezothatha uma wakho athuke ngisho omkhulu bakho noma wakho awuyena wakuboka yihlo wena imbuzi yokuqala siyamthuma ushembe uthumekile wakithi ebuhleni mama Nazareth asithi asiqoqela izizukulwane ayithwala ibelethe ekhaya emphefumulo na yonke inhlobo asilandela abathwetshulwa asilandela abafele ezimpini abadliwa izilwane abadingiswa abantu abadingiswa oqala umuntu wayedingisa dingiso nomndeni wakhe uyofela ezintabeni umuntu mayidingisiwe wazi wafela ekudingisweni mayevuka isiboshwa abagwetshwa amakhosi bavuka beyiziboshwa bese bethi mabefika esikhathini sesizukulwane sethu bafika sekukhona amajele oWestville basiphose eWestville bona umuntu eboshwela into engekho kanti lela khehla eladingiswe emandulo uyafika lapha ejele bafika lapha bamguqula bamenza umuntu wesifazane ebe indoda bamngcolisa afele khona ejele avuka azoba idlozi enganeni ingane izoba yini ayizoba unqingile ayizukubizwa ngenye umkotoyi ngithi izwile kuseni ukuthi umkotoyi mayinesibindi khona lapha ejele alwe naye khona into abathi ukuphakama ejele aphakame naye ashaye iboshe ezinye kuphuma igazi bese bemyeka bethi awunesibindi bese bemnikeza imendlela naye agcine naye esengaphezulu
usewenza ngendluzula ke nabafana usebenza ngendluzula ethi uzama upay revenge ukuthi wayenziwa umuntu wesifazane mayefa kulo moyo onjalo uvuka zoba idlozi enganeni abe umoya onjalo uzwe kuthiwa lo uyinto uyena oyindoda lo hayi lo unkosikazi uyintombi lo lemkhuba eseyize yangena nalapha ekholweni yolashwa ubani akusizi ukuthi sileke sigxekana sibagxeke nabo bayacelwa phela ukuthi abamusa uba nenkani abeke balalele babuze bahlehle bayofuna ukuthi lo moya okuyimi uqhamukaphi siyabazwela sisho ukuthi kubi ngoba lento abayiyona ababoni bona ukuthi bayini umoya wasendulo ungaqala ejele kuphela namabutho nje uqoba amabutho ayinganqeni ukugcatshwa ngamafutha ehashi uthiwa abagcatshela ukuthi bangakhathali baliqwebhe izwe lonke lebaliqhame behambe bedla amazwe belingakhathali babeyasho babeyilwane lezi engakhathali mase bephumule sebedla umthunzi weyinkukhu igazi lishisa babe masukele lokho okamavakano kohoma nje ongayi empini babakhahlele bakushonisele bese bekwenza unkosikazi afe ebuthweni afe engcolile uzovuka abe idlozi njani angixoxe ngani ngixoxe umkhuba esethuneni ushemba imbululo lapha ekhaya emphefumulo ungathi umdlalo imbuzi yesibili siphuma esijwini ulalisise kahle ngoba masiphuma la ngeke kuloku umisa sengiyaphetha imbuzi yesibili kulabo abangamaqhawekazi namaqhawe abafisa ukuzothetha amacala omndeni imbuzi yesibili akusho ukuthi lezi imbuzi fanele ube nazo kanye uzoyithatha phi imbuzi ezinhlanu kanye ezisikhombisa kanye ubuhlelo isibozi sethonga elenza izifungo nenyoka empophomeni amaNazarite akuthiwa ntazana eMnazarite lapha empophomeni manje nasolwandle abanye bazibacasha kuthiwa umqalo wendlela wabhabhadisa olwandle ushembe phela ushembeni ushembe buka lo mhosha uthi njani lo la esobe sebenza kona ungawubona uqhamuka kuthi ugobhogobo lo mhosha kuthi ugobhogobo kuthi ugobhogobo ngani usuka phezulu aqala khona ilokishi uguduza umasho wonke igazi lonke labantu abafayo kwamasho liphelela la kulo mhosha ingakho kuthi ugobhogobo wagobhoza igazi bese kuba lo mhosha ushona phezulu usuka phezulu udlule hostela kuya yonke imfulukuhla sehostela yanke konke amachilo na yonke into kulahlwa lapha nezinyama nezinkukhu ngesikhathi silungisa lapha yabona lapha lo mhosha nje umusho omama sebeze bashaya intshununu lapho ngeke ngibabone bethi bayasebenza lapha gcine sebeshushuluza lapha qala nani ngeke nishushuluze bakugcwele amabhodlela gcwele yonke sasingena phakathi mina ngangikhumbula kathi ngangisasebenza ngangena ngiphuma ekhaya ngithi ngemsebenzini ngifike lapha kusetshenzwe ngithi mina hawu lathi unyazi ubokuqala manje khona abantu bezoba namandla basebenza ngingene phakathi unyathela amabhodlela nyazo sikhonka lo yamlelo wawuthi uthi uyabamba ugudluza lento ukuhlangana nomnqatha nje ugijima phakathi emanzini ugudluza ngesithende qhamuka omunye qhamuka ibhakede qhamuka hostela ligcwele amangcoliso angithi laba ama-toilet alapha amanye babowakha ngemjondolo bawulengise emhosheni abayazi abantu abehlala ehostela bawulengise mase ugcwele ibhakede balishaya ngesithende liwele emhosheni makwanethi imvula liyaguguleka liyarola lizophumela liphihlike ligcwale la izabuka zathi umuzi kaNkulunkulu uvumbuke yabona makushisa ilanga uvumbuke iqoqo sawokhonza kubaba kade ngabacela Nkosi abakamasipala lithi sicela abasenzela ama-culvert wathi baba wena silima amazwi kababa wena silima ushemba uniphile izandla zena nisebenza inqondo ngeke banenzele lutho nambani osenzela nina ngabale kunyaka nohafu ungasabuyeli enkosini yangibuza emva konyaka nohafu wahleka wathi manje nezenjani lapha emhosheni awu baba sicela amandla Nkosi ukuthi siulungise wathi Inkosi inibusise hawu savuke kusenza wenza nje ubona umuhle kanje faka insimbi wenziwe yonke into ulanda yonke inkunkuma yokungcola iza la imbuzi yesibili Nkosi siphume esijwini somndeni wakithi kwakhona abathakatha abanye babethi bayizinyanga bayizango bagcina sebethakatha abakhunkula abacwiya abaloyi ababesongela abantu ababebulala abantu benza kabi Nkosi siyacela Nkosi ubathule lezo izithixo zabo ubageze ubahlambulula imbuzi yokuhlambulula izangoma nenyanga nabakhunkula nabacwiyi nabaloyi amen esibili esithathu
Nkosi sizala phakathi kweingane ezinye sezingogogo basemandulo ababonakala unyazi bakhipha lapha emkhosheni bedondolozela befaka amanapkini behambe bekhwifa amathe bethisoke siyibone ukuthi inhlala kahle kube khona nemzini yethu ngoba thina sabulawa sahushulwa sachithwa senziwa iotikoloshe lemkhovu senziwa imkhumisa yeinkomo nezimbuzi amadoda ayenganqena uthatha ihlule nombungu kwenziwe ngawo umkhumiso wezimbuzi kuhlanganisa namafutha ezilwane imkhuba enziwa okhokho bethu emandulo ungaboni sibahla sigongo bemhlophe ngale mangase kuphenywa ngale egazini lethu ungabona ububolo kokusegazini lethu balamadoda ahleli kithi nalamakhosikazi ahleli kithi ngeke phela uzumalekela ukuthi singaphansi kwezihlahla oh nangu usimama naba ubuke eceleni kwakho ukuthi isithunzi sakho awusibonini buka umuntu akayibuka mawunyakaza ikhanda nasiyanyakaza nethongo lakini njalo ufana nesithunzi sakho ngeke ulibalekele umuntu wakini kuwena uhamba nawe nosizi lwakhe nokungcola kwakhe namanga akhe nobuqili bakhe uzombalekela uthini ngisho ungasindiswa ngisho ungabaleka ube njani kodwa uhamba nawe owakini uthi umthwala kaze ethuna mntanami asidlulile ethuneni ithuna lesivimbile Nkosi esithathu bankosi amakhosi abantwana abaphupha bachitha abalahla bahushulwa benziwa into lezi sicela Nkosi ubadale kabusha ubalanda ubahlwithe nalabo Nkosi asebenziwa imkhovu khona ingane ezithi mayikhulu zikhuluma zithi asizalwanga ngesonto edlule kwakhuluma omunye umakoti la uthi insizwa ithi ibona amadoda amadala kodwa nemizimba yezingane abantu abaphuphuma bachitha abalahla bahushulwa ngale kwethu noma seyizingane kodwa iminyaka mide mhlawumbe iminyaka nje 700 years lo muntu waphuphuma usenomzimba omncane kodwa ugugile uyikhehlo isalukwazi ezakini lezo ingane uyabona ingane zakho ziyaphethe ekhaya zikhala njalo ingane ayiqedi ukudla idla njalo ayipheli kanti idliswa yilezi ingane ithuthuzezwe yilezi ingane Nkosi lembuzi Nkosi yabantwana abanjalo sicela Nkosi usibuthele bona eyesine Nkosi yamakhosi bona lawo bantwana sicela ubabelethise ngokusemthetheni bathola amalungelo okuba abantu mayibonga Nkosi niye kugqilaza abakhokheli nibenzisa into engekho umuntu nje mayezazi ukuthi ingane wayilahliswa umajiya akangayi umkhokhela uqamba manga umkhokhela akakwazi ucela intethelelo kuleya ngane ewayibulalayo uzoyibelethisa kanjani izovuma ini yona ushembe kuphela okwazi ukubelethisa umuntu ushembe kuphela okwazi ucela intethelelo enganeni owayibulalayo wena abakhokheli abamusa ukuthwesa umthwalo osindayo ngoba mhlawumbe nozeniye kubakhokheli mhlawumbe abalula onganandaba naloko oyibonela imali nje kanti umthwesa umthwalo osindayo ngoba ushembe okwazi ukwenza lo ubani umuba umkhokheli ongakwazi ukubelethisa ingane yasendulo eyaphuphuma kokhokhokazi basendulo idwengulwa esiswini impisi idli iqhobozele akakwazi ukubelethisa osemhlabeni ushembe okwazi ukubelethisa leyo ngane mayibonga Nkosi ithola amalungelo kuba abantu umuntu uyabelethwa phela noma ukuthi uphuphumile esiswini kodwa uyabelethwa umlobokazi obelethiswayo ngokusemthethweni odadewethu ke labe sithi abakhipha izisuke ngoba ngiyasaba kuzokhishwa esontweni bona ke babelethiswa kanjani bayahlupha abashumeli basekhaya emphepha bakhuluma izinto zabantu besimame la ekhaya kuthethwa amacala amahlazi onke abekobala ngoba amahlazi wona adala usizi ushembe lo muzi wayebekele khona amahlazi avela obala ukuze akhuxule ngoba ethuneni akudlula akubibikho intethelelo engazange kuzokuthethela kuze kuchithwe igazi akubibikho intethelelo engazange kuhlanjuluke noma ngaqamba amanga ngeke zibe khona ingazange yenziwe inhlambuluko inhlambuluko iyona nje wathi ihlanjulukela nje umzwile bani ebala imkhuba kama wakhe lothi uma wakhe manje pho usho lani wena ukuthi ikhuluyelana into njengana leyo kusizakala abantu abasethuneni uma bengasiza bazoba izitha zethu
phela umuntu mangahleli noNkulunkulu akanalo uzwelo unonya unandaba ngoba kahleli noNkulunkulu ingakho ethi uShembe nomthakathi musana ukumlahla mceleleni uNkulunkulu abuthwe angajingwa ngaphandle akabuthwe abese ezoboshwa umndeni umgadi uthi wenzani manje ngoba lapha uzogadla ngoba kanaNkulunkulu akalakulwa umuntu phela umthakathi nje wayethathe izifungo zikaLucifer akazalwanga nokuthakatha uthatha izinto zoba umkhulu bakhe ababeyithathe kuLucifer akadilizwa zona-ke la ekhaya emphefumulo uShembe uyabadiliza lezo yikhwama ababhabhatiswa neyikhwama iyikhwama ziyalahla uthi uShembe ayilahle iyikhwama baphucwe nasey'nhliziyweni nasezandleni zey'nhliziyo zabo baphucwe iyikhwama bese begezwa uShembe akagezi iyikhwama ugeza imphefumulo yabantu mayibonga Nkosi manje wena uthi asambe sogeza iyikhwama mawuthi sigeza izikhwama lezi zikhwama engani zinemithi namagama lapha ngaphakathi ushaya aqonde thwi ushaya anabe lezi zikhwama sezibabulela abantu bafa bathi thwi mayigezwa lezi zikhwama imphefumulo yabulela izikhwama igezwe nini yona igezwe nini imbuzi yesihlanu ukubacela intethelela bona emndenini babulala abafowabo ngoba befuna ungena amakhosikazi bebangiyinkomo bangamasimi bangayikhwabo banga yonke into abantu besifazana abafika bezogana babulala amanakwabo ngoba befuna ukuhlala bodwa esithenjini ikhonto njalo noma ungayizibi khona uyoyibona ekufeni ngolunye usuku nawe uyoyibona usubuza uthi akuhlulwa ngani la ithune kuthiwa hey wena uthi sihlule siyapho sino 500 years sihleli nawe ngifuna ukuhlula yapho hayi mina nginhlayisuthi okwenzani isenzeleni abakalijiki nje ikhona lokuqala lomndeni lethuna lakini akuhluleki ubobuza la kubantu abahola igrant nami sengiyahola uPoinant ngibamba ulayini lapha ngize ngiphakamisa umqalo yokusahambeki lapho hey wena ufike late wena nakhona ethuneni njalo angikhuluma umdlalo nje ngikhuluma isiminya usifice ethuneni mongasibonanga manje musa kulolu ukuthi usifice sikudluze balethe kuShembe uzohlokodla ngaphambili ahlambulule labantu bokuqala abavimbe ethuneni abavundle nethuna ukhokho wakho uvundle nethuna uthi akudlulwa kamanxile uzodlula phela ngeke ungene ethuneni lamajiya owakamsomo uzongena kwela kamsomo uhamba ngomgudwalo agudluze laba bantu ngoShembe mayibonga Nkosi cathi kuyadlala la ekhaya emphefumulo bantwana abahle basezulwini lezi inkomo ezinhlanu uShembe wasibalulela zona kodwa inkinga bavukile emathuneni sengiphetha bathi boye abantu bami khona abantu abangangeni phakathi kwethu namakhosikazi onumendo wawo noma ngabe kuthiwa uShembe usiqoqa sonke kodwa awangeni phakathi kwethu funela ucela inthethelele uShembe uzokwazi ukwacela inthethelele kuthina abuya zongena phakathi kwethu iyafunakala inkomo yabo imbuzi amakhosikazi onumendo wawo awasendulo ingane ubaba bathi mase beqala ukugqilazeka baphuma usebenze ezimobeni ashiya umama veza asukele uqhwayilahle engekho ubaba lapha kasukele uqhwayilahle into othi mawuqhamuka uhlike emotweni uthi ubheke lo mfana wasona mbuka sokubanjani sekacothoza kanti usho umfana uyena ophenduka umnomzana mayengekho afike ngalethuneni unkosikazi abanjwe ithongo lithi ya wena kade ugange umuzi wethu wena ungcolisa phuma la axoshwe lo nkosikazi maye exoshwe ezulwini lakho ucabanga ukuthi bakhona abazohlala la balunge omakoti hey ungena manje umntwana ambona useqala ngomyeni wakhe ambuke emahlweni amgqolozela abesethi yabona umama wakho mina uyangibhedela siphume la ekhaya asho kumamezala kanti kuthiwani uma kuthiwa umamezala mayezela umfana kuthi ukuzala ukuzelula amathambo waluleni namathambo makuzosho umolokazana athi uyabheda umakho asiphume soqasha bagcina bohlala efletini umfana wakho kanti iphenjwa lethuneni abaxoshwe emndenini kukhona izalukwazi ezahamba izilile zangakhunyula inzila ayingene emndenini ayingene ezithebeni lapha ekhaya zithwele inzila ezinye zahamba kuqala mhlawumbe kwakuhondlunkulu bahamba kuqala wasala ubaba wasala namakhosikazi amanye ikhohla wasala namabibi na konke leyo
mayeselandela ubaba abasamkhumuli lo ngoba uyaziliswa naye ngale kwethuni 2 years uyezindodana masibanibani hamba umzilele akhishwe emabhodweni nasembizeni lapha akhishwe azilele umyeni wakhe afike umyeni wakhe ekhohle mase kukhunyulwa laba basemhlabeni akasakhunyulwa yena ahlale azadini umphefumulo wakhe uthi awasinakiwe thina phela umuntu wesimama into enkulu kuyena emendweni uqiqizele emabhodweni awubangavuma uma usho abasayenzi lento seninezisebenzi bokhokhele ubumnandi ukuthi ugqoka iphinifa lakhe elihle uphekela abayeni bakhe angithi bakhokhele awubangavuma bakhokhele kwavuma uNdlunkulu bakhokhela nisapheki nemakhaya ake ngizwa abakhokheli bodwa bakhokhela into emnandi ukuthi uphekela abayeni bakho hayi ngiyazi seniphekelwa komakoti mabakhokheli aninalo icala kodwa phela nawe kuyafuna nje ngolunsuku nje ukuthi hey ngeke ngeyikhathi zabo ukhwishisa ukuthi awuhlale phansi molokazana uphekela ikhehla lakho ma lijabule bese likunika isibusiso bese kuphela nomkhuhlane okuphethe amen hayi sebediniwe sebefuna ukuthi sebeyasha kafani ngani lo mfana uleva too much ngale kwethuna bakulinda iminyaka emide waze wafika namhlanje ekhaya emphefumulo usukhathazwa usuku olodwa nje manje uqala nje nokufika usukhathele usuqala ukuthi ethempelini langakithi ngabe sekuphunyiwe ethempelini langakithi nelangakithi ngabe sekuphunyiwe la esemzini onyazi isempuleni ngeke kufane nokwakini amen ngoba noma bevuka basho ukuthi mntanami siyele lapha ethempelini lakithi bathi siyele ekhaya emphefumulo ngoba bayazi ukuthi ukuyohlala umuntu engabe sikhuluma ngokhokho bethu simdabukele lo muntu onayo shawayo ukuthi ushaye uzone kangaka udalwa yini lokuthiwa washamfu kwasibanibani koshukela ngawunyaka wonke kuthiwa washaya maye ehlabelela kahle engalona ibhimbi njengamuntu awu thole manginento awu igoli bakhuyifa amathe ngemuva okhokho bethu egazini lethu hayi ngoba ngilo abantwana benkosi ngiyalo kanjani ngoba nobaba nangizala kodwa nje siyavuselela ukuthi asikhumbule noma bahlele emnandini sikhumbule ukuthi sithunyiwe emzini oyingcwele ebuhleni bokuphakama asizona amakholwa leli gama liyahlaba liyaphukela uthi asona amakholwa cha phela masiphakathi kweinkonzo singamakholwa kodwa eqinisweni asona amakholwa sizikhonzi thina sikhonzela abazali bethu amakholwa yilabo abantu okhokho bethu mase bekhishiwe ushewe bageza baba bahle bayakholwa ukuthi ushembe uNkulunkulu ngoba ukwazi ukubakhipha eswini sempethu ukwazi ukubalahlisa izithixo zokubulala ukwazi ukubakhumula inzila eyahlala kubo kusukela emandulo amen baphinde bavuka abanye bathi bantu abami khona abantu abangakwazi ukungena phakathi kwethu ngoba bazenzakalisa bayibulala abakwazi ukungena emndenini ngoba wona bayaqalekisa uNkulunkulu bathi badaleleni uNkulunkulu noma ngabe unosizo lumbe kangakanani ngake ngahlupheka nama ngisho ngihlupheki manje kodwa ngangahlupheka ngihlushwa into engibona ukuthi lo ngabasana ngimdlisi umhlabathi lo ngimshaya ngimdlisi umhlabathi ngimgxivisa kodwa ngoba ushembe uNkulunkulu sengibonile ngithula yazi uhlushwe umuntu ongaqede emsizwa kuhluphe ziyazi insizwa inkondo ukuthini mangisho njalo umuntu ongaqede emsizwa akuhluphe azahlupha izingane zakhe akuhluphe ukuthi igama lodwa lokuthi ushembe uzovanavalela abantu bakithi ezulwini nama ngivalela izulu bese ngigwinya ngenze lento ebhalwe esihlabeni kuthiwa kuzitshwa kubhekiwe ngizitshe kubhekiwe ngihleke naye inhlinini kodwa ngibe ngazi kahle ukuthi impilo ayikho ubhlungu ngobani uncengela abantu bakini ukuthi badlule ethuneni laba abantu abayibulala-ke uthi ushembe noma ngabe kuthiwa ucabanga uyibulala ungayibulali hlala ulinde yena uNkulunkulu ungayibulali laba bantu abanjalo bayinkinga bangena emndenini bese ngiphetha ngokufa lokho engikhulume ngakho kokuthi-ke kukhona abantu abathelwa ngehlazo abahamba bewongqengile abangene emndenini bayadinga ukuthi bashwelezele ngenkomo ushembe ukwazi ukugeza insila yomuntu kade kuganga ngayo egqilazwa enziswa ubunuku ushembe uyakwazi ukumgeza ushembe unyazi lwezulu ukwenza kwenzeke mayibonga Nkosi
bantwana benkosi ke masibuyele emakhaya sayiqoqa imndeni sayifaka ekhaya emphefumulo mase ingenile ekhaya emphefumulo imndeni nathi phela ngemuva sesingaqala ke sibuyisane phela senze ihlambuluko ngoba imndeni yethu uzoyihlambulula ushembe ikhumisana umloti ithethelelane phela amagqubu namazono iyafika ekhaya kuneyikhokho zensila yazo nani vumani phela manje akasekho uzobheka omunye uthi wawumthakathelana usibanibani ingani kuyacaciswa nje ekhaya emphefumulo wena uthola imithwalo lamthakathi wakini nina nimsondelana ngoba uthola imithwalo lamthakathi asalanga ethakatha mxoleleni mayibonga Nkosi asibuyeleni ke sokwenza inhlambuluko ekhaya kodwa uma imndeni sigezwe uNkulunkulu ngoba uzogeza umnyombo wenhlambuluko hayi leyo ufuna ukuyenza uhlele ekhaya omunye uthe ngicabanga ukuthi ngongenisa abantu abadala umbuzo obuzwa ushembe ukuthi uzobathathaphi hayi ngizongenisa ukhokho ingane izolo ihlaza uyazi khona abantu abawokhokho la awuyena ukhokho baba mhlawumbe abantu abazi ukhokho ukuthi umuntu wesingayo umuntu osesigabeni esinjani yabo nje bangiguqile nginobaba nomkhulu nokhokho wena mawuzela ingane yakho umfana noma intombazana yazala umzukulu wazala ingane usukhokho noma usukhokhokazi bakhona okhokho abahamba manje nokhokhokazi abahambayo manje esihamba nabo amen uyabona ukuthi ukhokho umuntu oseduze kanjani nawe ingakho ukuthiwa isizukulwane kodwa ushembe uthini lapha emthandazweni kade ufunda umshumeli bongani uJehova manazathi neyizukulwane akasho ukuthi nesizukulwane neyizukulwane okuchaza ukuthi abantu abangaphambili kokhokho lothi kuze kuyofika kwabangaphambili ushembele uhamba yolanda abantu abanjalo hayi ingane yayizolo okunye athi umuntu uyolanda abantu bakube emanxiweni abantu mabeshiya amanxiwa bashiya amanxiwa ngobeshisa ukhona umuntu othi mayishiya amanxiwa besakhidla athi ngizobeka umfana gada amanxiwa awagade ngesizukulwane sikababa nesizukulwane samkhulu wena uzolanda amanxiwa wena uzolanda okhokho bakho abalandwanga umkhulu abalandanga okhokho wakho uyolanda obala amanxiweni ukhona obegada amanxiwa phela kuqala emakhaya nje inxoma lingekho abakhunkuli laba beka khona ilwane zabo bese bethubula nenhlabathi yamathunu uyolanda okhokho bakho lapho uzolanda ilwane ugcina usuthuka ushembe ingakho ushembe akhe ikhala emphefumulo abantu abami imini engizonilandela ngoba mina ngiyakwazi ukuhlukanisa amakhubalo nezinto ezicushiwe phezulu kwamalibo oyihlomkhulu nizobalanda ekhala emphefumulo mayibonga Nkosi amen mase nibadlulisile nabawelisa amazibuko emgomo yalapha ekhaya bese nibalanda ekhala emphefumulo ungathi ushembe landa umuntu osesiswini sengulube senja sempethu wena usafuna ukolanda okhokho bakho lapha emanxiweni uyawazi amanxiwa acushwe kanjani siyacela ke kuNkulunkulu omkhulu wasebuhleni asivumele ngizocela umunye wabavangeli benkosi abeke afisa ukubeka kube kunye abese siphethela inkonzo inkosi ibuso usizo layo amen cela ningisela umbhobho komunye wabavangeli ezulu bantwana benkosi umvangeli uChonco eMnambithi njoba silapha bantwana benkosi silethwe imithwalo esiyithwele futhi njoba sihleli phansi nje sihleli sikhululekile asibheke nazo esolisho ngoba inkonzo ekhulunywa lapha ekhaya inkonzo yabantu abasizakala lapha ekhaya nabathunyiwe lapha ekhaya njengathi nathi njoba sithunyiwe lapha ekhaya Kuthangi Manazaretha ingcwele esibonakalisweni kufike ibhungwanyana liphethe lento ebeliphethe ngesandla lithi kuthiwe angizokubulala sengifikileke ngizokubulala ngithi mina wemfana awume kancane kukhona into kusafanele ngiyenze ngoba nemali sikuwe bamba imali leyo wena kodwa kukhona into kufanele ngiyenze kusasa ube esengishiya lo mfana kodwa imali uthe isinga kuye yokuthi angibulale
uhlelo ke ebesinalo ilolu lokuza lapha ekhaya emphefumulo. Thina maNazaretha nje basilapha sizele amakhosi akwaXhongo oGambushe oShayimamba njoba silana sizele bona okwesibili sifika lapha ekhaya namhlanje siyisizwe sakaXhongo. Amen. Zikhona izinto ezizinkomba ezishoyo ukuthi sibuya lapha ekhaya ngoba sithe sibuya lapha ekhaya kwakhona isibonakaliso esingibonisa abantwana abaningi engangisendlini engathi yihholo engangihleli nabo, abanye babegqokile abanye babengagqokile. Ngathi uma ngikhuluma nabafowethu nodadewethu le ndaba bathi angithi sibuye ekhaya emphefumulo bekunikelelwa abantwana abachitheka. Amen. Uthi omunye wabafowethu ubone abantu abaningi akade kungathi abantu abahamba uhambo beqhamuka ngapha ezweni langenhla, uthi bese beyodlula emaqadini. Uthi kubo bekukhona izangoma, kukhona abantu ababukeka njengabathandazi, kukhona abantu abagqoke imnazaretha ephuphile emdala, kukhona abantu abagqoke amajoyini amasonto ngokwehlukahlukana, bese kuba khona abantu ke nje ade bengagqokile. Wabe esevuka naye seyikhuluma lento kubafowethu nabodadewethu ngoba sithe uma siqala lo msebenzi sase siba negroup esihlanganisayo sabantu bakaXhongo, kwathiwa uShembe ubeqoqa abantu basekhaya emphefumulo. Amen. Abantwana laba maNazaretha wafika esinye isibonakaliso lapha engangibona khona futhi kuyo indle eyihholo kunabantwana abaningi ababehleli belinde unyazi. Bafika laba bantu lwafika unyazi kwakhuzwa ingcwele kuthiwa unyazi luze kubantwana. Lwafika unyazi langena ngaphakathi kulendlu, kwathi isikhashanyana laseliphuma kwase kukhuza ingcwele, baphuma abantwana sebekhuza ingcwele belandela unyazi. Unyazi lwalikhipha amaswidi luphosela abantwana. Amen. Besizokwenza umsebenzi wokugeza imndeni. Amen. Sitheke mase siqedile ukufaka impahla esasiyalelwe ngazo abaphathi balapha ekhaya, base bethi ngoba ekini kunobukhosi sokufuneka inkomo embili. Amen. Nakizo lezo nkomo ke silethile namhlanje sebeshila babonile bathi babona amabutho abengena lapha ekhaya abekade ezelapha ekhaya njengoba kuthiwa kuzogezwa amakhosi namabutho. Amen. Esicelayo ke nathi ukuthi uNkulunkulu akasilekelele inkosi yakwaXhongo uGambushe le esizweni samabomvana, kuthiwa kukhona lapho eyalwa khona nesizwe sikaFaku. Amabutho kaGambushe alwa namabutho esizwe sikaFaku okuthiwa awaguqisa amabutho esizwe sikaFaku. Kulento ngikhulunyiswa bangcwele ukuqondana kwezinto njengoba kunensizwa kade ikhuluma lapha, ikhuluma ngenkosi uFaku namabutho. Amen. Kanti thina sizogeza inkosi uGambushe namabutho. Amen. La ethi khona ubone amabutho esembeswe ingubo emhlophe, esembethwe ingubo emhlophe. Amen. Hayi maNazaretha indaba zalapha ekhaya kuthiwa eyomile iyayiyela. Ngeke ke maNazaretha kube khona umuntu ongaphoqwa. Ngicela isihlabelelo sama-20 esizophetha ngaso inkonzo. Inkosi ibusise nikuzwile. Amen. Inkosi ibusise ukuguqa kwaba ingcwele. Socela ubaba umvangela sibhekisele enkosini mase kuthandasiwe. Amen.
mangilizwe izwi lakho wena menzi wami usinda imbongolo awuyalizwa izwi lakho kanti umuntu oyisiwula kalizwanga izwi lakho kabili nakathathu awukalizwanga yena kanti imbongolo yeyisithulu yaphendula ngokushesha yathi nangu uMikayeli awemi phambi kwakho saphaphama isiwula sathi uthini bongolo kade kwasa yikukhwela waungangi elingani phaphamani Nazaretha nakhu sekusile longu umika awemi phambi kwenu